Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri Dr. Joe Shirimani loko va basisa heta ku pfuta kumbexana ku phohla ka album ya vona ya lembe ra 2023 xikan'we na album ya xiyimbeleri Hinga the President ya vana va nhova. Loko ho tsundzuka ti-album letiwani hi vumbirhi ka tona ti hatle ti phohla kumbexana ku hatla ti kumeka. Loko ho tsundzuka ya Hinga the President a yi fanekele yi hume hi siku ra 27 Nhlangula kwala ka lembe ra 2023 kambe hi siku ra 26 se a yi fikelelini evanhwini. Kasi na ya xiyimbeleri Dr. Joe Shirimani a yi fanekele yi hume hi siku ra vunharhu ra N'wendzamhala kambe hi siku ra vumbirhi se a yi kumekile. Se mi ta swi vona leswaku ti hatlisi ku va ti fikelele evanhwini ku ya hi laha va tshembise ha kona leswaku awara ya 12 hi kona hi nga ta kota ku va hi ti kuma kambe ti hatli ti fikelele evanhwini. Ku na museketeri kumbe mulandzeri wa vunanga bya Xitsonga loyi a nga fika a vutisa xiyimbeleri Dr. Joe Shirimani endzhaku loko va postini laha va nga kombisa leswaku Limpopo Poison eka malembe ya 10 lama ya ha taka yi ta va yi karhi yi karhata swinene. Laha nga fika a kombisa leswaku swi kahle leswaku nkarhi lowu taka va hlayisa album ya vona va nga yi phohlisi va nga yi nyiki na munhu eka vanhu lava va tirhaka na vona hi mhaka ya ku swi endla leswaku album liya yi hatla yi pfutisiwa kumbexana yi fikelele eka vanhu hi nkarhi lowu nga fanelangiki. Se xiyimbeleri Dr. Joe Shirimani hi vona va fika va hlamula laha va nga fika va tsala leswaku ku hava album leyi nga phohla including vana va nhova, time zone difference, other countries, 12 o'clock is earlier this side. Next time when we upload it endla South African time only. Se hi ku ya hi leswi Dr. Joe Shirimani va nga swi hlamula lava kombisa kahle leswaku kahle ti-album letiya a ti ngolo pfuta hi timhaka ta ku va ku hambana hi minkarhi ya laha Afrika-Dzonga na minkarhi ya le matikweni ya le handle. Laha mi kumaka leswaku eka matiko yan'wana ya le handle awara ya 12 ya hatlisa ku fika leswi endlaka leswaku na hina laha Afrika-Dzonga hi fika hi kota ku fikelela kumbexana ku kota ku va hi kuma tinsimu ta ku ri ku hala ka hina awara ya 12 yi va yi nge se za yi ba. Hi swona swi nga endla leswaku ti-album ta vona ti kumeka ti pfuta kumbexana ti fikelele evanhwini kambe ku nga ri nkarhi lowu va hi tshembisi wona nga nkarhi wa awara ya 12. Se hi xona xivangelo se va kombisa leswaku nkarhi lowu taka va ta tiyisisa leswaku loko va langa matiko va langa tiko ra Afrika-Dzonga leswaku swi ta kota ku fambelana leswaku loko va kombisa leswaku album yi ta kumeka hi awara ya 12 ya kumeka hi nkarhi walowo. Se hi ndlela yaleyo va hi basisini leswaku ti-album letiwani a ku na munhu loyi a nga ti pfutisa ti lo kumeka ti kumeka eka swiyenge swa mabulo swa ku xavisa vunanga swa inthanete hi nkarhi lowu a hi nga langutelangi leswaku hi ta ti kuma hi wona hikokwalaho ka ku hambana ka minkarhi eka matiko yan'wana ya le handle. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.